Nastavak svečanosti Vidovdana će biti u galeriji instituta gdje smo u saradnji sa Arhivom Srbije napravili izložbu 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade. Ovaj put slika vidovdanska se upotpunjuje jednom izložbom koja je kompilacijska i koja je zapravo jedan od milion izraza koje Arhiv Srbije može da pokaže svoje bogatstvo u dokumentima i onim što je zapravo, kako bi rekao Andrić, zaduživao našu istoriju romanima koji, kako kažu stručnjaci, vrlo često govore mnogo više nego puki dokumenti, ali izgleda bez tih dokumenta nije išlo. I toliko veliku čast da u povodu 60 godina Nobelove nagrade, a zahvaljujući našem saradniku i našem saučesniku, gospodinu Perišiću, otvorimo ovu izložbu, a njega da zamolim da kaže nekoliko stručnih riječi koje će da našim gostima osvijetle ideju same izložbe. Dozvolite mi jednu malu digresiju na početku ove moje uvodne reči. Pre nekoliko godina učestvovao sam na jednoj naučnoj konferenciji u jednoj zapadnoevropskoj zemlji na kojoj je učestvovalo još negde oko 200 naučnika iz raznih zemalja. U jednom trenutku tok diskusija je tekao tako da sam ja dobio inspiraciju da postavim pitanje jednom tako visoko naučnom auditorijumu gde se završava Evropa na istoku. Nastao je tajac. Kolege iz sveta su počele da se zgledaju, a ja sam malo sačekao da vidim reakciju i niko se nije javio za reč da da odgovor na pitanje gde se Evropa završava na istoku. Rekao sam da se Evropa na istoku završava u donjim slivovima reka Mala Šćuća i Mala Usja na Uralu. Postoji jedna prekana tabla, na jednoj strani piše Azija, na drugoj piše Evropa. Zašto sam ovo obraćanje počeo sa ovakvom jednom digresijom u odnosu na ono što je glavna tema našeg večerašnjeg okupljanja? Zbog toga što su arhivi ustanove u kojima kada god uđete i ako se zadržite čak i nekoliko minuta, nekoli više sati, više dana, više meseci, a da ne govorim godina, uvek izlazite sa nekim saznanjem. Poštovani gospodine predsjedniče predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani akademiče Danoviću, poštovani profesore Kusturica, dragi prijatelji Andrićevog instituta, dame i gospodo. Sve ovo što vidimo na zidovima ove prelepe galerije i u vitrinama Arhiva Srbije i sve ono što se nalazi u arhivima, moglo bi da se kaže, to nisu papiri, to su životi ljudi. Veoma često koristim ovu misao kada želim da naglasim značaj arhiva i arhivskih dokumenta. Književnici, na primjer, kažu to su kapije prošlosti. Umetnici su inspirisani sa onim što se nalazi u arhivskoj građi i sa onim što nastaje i što saznaju iz njih, pa nastaju velika dela. O tome možemo da pročitamo, o tome što su arhivi, koliki je njihov značaj, možemo da pročitamo na eksponatu, odnosno na tekstu koji smo izdvojili za ovu izložbu, tekstu Ive Andrića. Šta on kaže? On je inače 1933. godine, pronašli smo ga u knjizi upisa istraživača, istraživao u Arhivu Srbije. Političari za arhiv kažu to je državno nadleštvo koje čuva dokumenta. Državnici kažu to je jedan od stubova državnosti. A mi istoričari zapravo uvažavajući sve te moguće definicije i viđenja arhiva dodajemo. Arhivi i arhivska dokumenta su pretpostavka da bi postojala istorijska nauka i naučna historiografija. Naučna historiografija je pretpostavka da bi postojala istorijska svest
istorijska svest je sastavni deo društvene svesti. I sada ako u nekom povratnom dejstvu odnosa tih pojmova i reči sve to sagledamo, dolazimo do svesti o dokumentu, odnosno svesti o značaju dokumenta. Arhivi su čuvari pamćenja i otuda i kao centralna tema ove izložbe Srbija i Srbi, ali posmatrano u odnosu dva pojma. Jedan pojam trajanje, koji je zapravo kada je srpska istorija i Srbi kada su u pitanju kontinuirano, i drugi pojam je pamćenje koje je diskontinuirano, ispresecano, izbrazdano. Kultura je savest jednom društvu, ili možda je bliže da kažem kultura bi trebalo da bude savest jednom društvu. Ovo gde se mi nalazimo u Andrićgradu i u Andrićevom institutu je savest društva i savest Srba u celini. Međunarodni ugovori Srbije sa raznim zemljama, svim zapravo. Ovde takođe bosanska priča, sad ćete vidjeti. Pismo crtice iz Mostara, Svetozar Ćorović, rukopis kod nas se čuva originalno. I ova pesma na reci Bosne. Ovde takođe fotografije iz Višegrada, 1918. i 14. noći srpske vojske u Višegradu. Koji datum je slušao u Višegradu? Datum, ne znam, 1918. i 14. Početak, četnički odred. Ova tužna posljednja sednica. Posljednja sednica CK. Benelux su išli na Aranđeloga. Te 18. godine Benelux. Ali ovo je zanimljivo. Plakat Nedelja prikupljanja istorijskih dokumenta. Čuva i sakuplja arhivsku građu. I kog je to perioda? 55. 55. Da. I ne znam da li ste videli ovaj dokument kojim se obaveštava Nobelova fondacija Ivo Andrića da je dobio nagradu, Nobelsku nagradu. Originalno se nalazi u zadržanju. On je prije samo dobijeno bio, je tako jednom nominacija, da? Jeste, ali su bili zajedno oni Krlež. Da, Ali- to je Goro Krlić. Jeste. Bolje se nije uspio. Bolje. I ovde je kraj. Da. Ovo je sad poruka i za današnje vreme. Da. Dole fašizam, raspustite koncentracione logore. Ove ćemo knjige deliti. Za jednog i za drugog. Da. Identične navike. Da.